tun truma chuanin Judate Messia an lo nga me ka chu nia inchhal Simon Bar Kokhba chanchin kan ngai thladon ani ani hi iswa thi hnu dei edi za som thum pahnih vel bora rom laga inlak trantuma beitu messianic jewish anti paul shwai tu ani Simon ma hianin Messia nia inchhal hi an lo omnol to kaini Christian ten iswa kha Messia ni ti kan pomang che hianin pom tu le zui tu kha an nei ve zel thawani iswa hun malam po khanin hetianga Messia nia inchhal hi soitur an lo omnol to thina van duai thlak deuin kan ti don nge khati hun laya Judate Messia an lo bei seidan ang lo tak khan rom opna hnuai emo ram dang mi kutata kha zalenna fam kim pelavin an chuai le mai thina ni Judate iswa po Messia ni tura an bei seidan ang lova rom ho kuta athi ta ka phekha chuan rom mi te hneya Juda Lalram khovela tung ding le tur Messia an bei sei ang ani lawemo Messia ni lo anga an ngai po kha a hun laya Messia an bei sei dan ngai tu chuanin a om ve viau thomai ni a chan chu rom ho kuta Judate chan chuak tu tur lal Messia an bei sei tlat sia ma se Messia kan mu tak ero chuan rom ho kuta ta nilavin setana kuta sala mishing te chan dam na tur aron kalpui ta thung si ani khalam kha chu du to kila ti chuan isua po athi hnu deya edi za som thum pani vela chuanin messianic jewish shwai tu Simon Bar Kokhba aron lang le ta ani hianin edi za som thum pani akhanin rom lalram laka helna chok chuakin Judate tan ram adinta hei hi Hasmonean Dynasty hnuwa Judate tana zalenna independent state omle hmasa ani mai ome he jewish independent state anti mai Israel adina hianin Simon Bar Kokhba hianin nasi angin kumthum chhung ro arel manani nasi ti chu lal emo president tina angvel ani ome masela aro rel chung hianin anral muang chuang ho lo maya rom ho nen an in do reng renga kum ni zet mai thisen na satak chuaka an in do hnuwa chuanin edi za som thum le panga vela khanin rom ho chuanin an ne le tange nge ni ti chuanin Israel chu rom ho thun huaya bok an lut le ta ni Simon Bar Kokhba hi atira ming chu Ben Kosiba ania Juda mi finglar tak mai Rabbi Akiva chuanin Bar Kokhba tin avwa chu son of the star tinania Rabbi Akiva hianin Simon Bar Kokhba chu thutiam anga lo lang tur Messia an lo bei sei ngai chu ni in a ringani ti chuanin atopa Bar Kokhba helna a hlo chamna chuanin Judami sangtam tak thina a thlen phata chu baka Judate chu Jerusalem atanga no chhuwa ni in jamnia Jewish intellectual center tawpna alo ni tabokani tichuan Babylon chu Judate tan Talmudic scholarship center bulpui ber alo ni ta chu middle age top lama European Judate an lo len le thleng khana ni ta ni kumzabi somni na Zionism alo chhuwa ma zong kha chuanin Judaism chu Palestine rama chuanin political force atling phak to ngai lo ni kong le lama thlir chuanin Bar Kokhba hi Judate chanchina Messia ni tura hlo tling berani ti thei chu ani ve tho mai tharum thona tul lo le a thlak takin a hrin chuwa chu ni tho ma se hun rei tak chung an zalen lo chung khanin Bar Kokhba hi Messia inchhal Jewish Independence Nation din tak tu tia soi thei chu ani ve tho ani Judate helna hmasa edi somruk paruka tanga somsari pathum a khan Judairam chu an sop chena sa hlea Jerusalem temple chu ti chiatania Jerusalema Judami sang tam tak an that boka abakla bang tamjok kha Jerusalem atangin annuwa emperor ni mai tur taita sakhanin anot chhuak bokani video ma salama khanin edi somruk paruka tanga somsari pathuma Judate helna chungchang le chuta Juda hel pol pakhat sikhari anti te chanchin chu kan ti chu to kha Ijipate Shairi na le Sipra sa te Judate boina chun zom zel chuanin
edi za som pariata khanin emperor hadrian chu lal thu thlenga a hlang kai ta ti chuan Juda Ram le Jerusalem Judate chu ti lung oi da na dapta Juda mi tam tak chu an lo pem lut le to bokani Jerusalem temple chu sakthat le tur thu pek ati chuak ni na langa chu thu pek chuanin Juda sa khomi te chu ati thin ur hle ni na langani achan chu Jerusalem temple chu mun danga sathale turin thu pek a pe ni na langani helna om thei te chu Rabbi Joshua ben Hanani awangin anla pumpel ram thaya ma sela anti-Roman faction timaila khang Rom du lo tu pol te kha indo turin an in po cha tanta ral thuam te an che kola tlang panga puk te chu kul ruk anga siamin chung chu lei hnuai kongin an po tir le vekani emperor hadrian no censor tan aron khap khanin din mun chu adang lam zota chu Judate tana thil rap thlak le tor har tak ania Judai rama Judami zong hianin apma a helna kanin lei chin nai thi an nei thau arin oma chu chuanin revolution mei chu a chem al zual ngei dona chu baka Judate kho pui thiang hlima rom havin pathian dang hena in thoina an hlan thin chuan a chem al zual bokang soi chu omlo ma se Bar Kokhba ngei po hi amei zang hlap tu zinga mi ani dei to arin omani helna alo chuana tirlam chanchin hi hriat tur atlem hle maya edi za som thum pahnia in tran ni in alanga chuti lai chuanin Jerusalem chu rom kho pui anga sak that le ani khan Solomon a thlan an ti chu an ti chiani man lai historian Cassius Dio soidan chuan Judai ram pum pui chu alo buai ta thuaya mun tina Judate chuan buaina chin chiana an lan tira an in hor khoma rom mi te an huat zia an tilang na sa hlea a then chuanin arukin an daudala a then ro chuanin wal out takin an lan tira midang tam tak poin midang te zara hlok na an hmu ve theinan an ron zom ve boka ani ne taka chuanin he thil hianin khovel pum pui chu a chok buai zo vekani tin a soi thei hialo me tin a soi ani heta hianin Simon Ben Kosiba chu sipaile politics lama shwai tu poimo tak thunei tu ber angin alang chuak ta ni ale khathon thren khat mu theya la omte atangin April edi za somthum pani atanga edi za somthum panga November tirlam thleng khan he revolutiona thunei na sang tak nei tu ani zia alang chiang hle ani kaisari khuami eusebia sa soidan chuan Bar Kokhba hianin vana tanga Judate hne na tir ani thu asoi ni in Church history akhana zia kani engpo ni sela ama Simon Bar Kokhba chuanin ale khathona chuan sipai lam chungchang le political mind ani thu asoya masela finfia nei ro chu a om thoni talmudic mithiam Rabbi akiwa chuanin chan chhuak tuwa angaya akiwa chuan Bar Kokhba chungchang chu hetiang hian a soini hei hi lal Messia chuani ti in apoisa thir timaila coins an siam then khatale ale khathona te chuanin Bar Kokhba hianin prince kanti nasi ni in inchala he thumal hi then kha chuanin Messia chungchang soina ninge in an ringani a omzia chuanin nasi ti thumal hianin Messia chungchang soina nei thumal ani an ring ti nani masela Sanhedrin shwai tu te po kha nasi tia ko ania Messia soina engma a omlem chuang lo aming Bar Kokhba ti ming nei po hi Messia chungchang soina ania engpo ni sela Bar Kokhba hianin Messia ni na chu apom po ani theya apocalyptic dram ti maila a toizongin kaini Christian te chuanin kovel to pal ron langle tur Messia kan la beisaya thupuanin asoi ang Messia ti nani berang chu tiang chu ngai tua tel lo po ni se apoi mo bera chuanin Messia ni naka politics ang zonga thlir khanin apom ani theini politics kan ti chuanin kan hre thiam menga ramro rel na chungchang vel hi ani mai tila afia berang ti chuan heta hianin kan hriat tur chu iswa hun lai amo Bar Kokhba te hun lai zabi pahni na lai vel po ni se Judate Messia an bei seidan chu pathian tir ngei ram dang awpna laka chan chhuak tu tur le Judate ram din thar le tu tur Judate lal Messia chu ani Messia ti omzia chu hriat thi
ti na ni ti chu kan hrebel hle to hlom ome ti chuanin Juda Lalram din thar le tu tur pathian hriat thi ngei lal kha an pe sei chu nia chu mi chu mishing pa ngai ve mai Juda mi pa ngai mai ni tura an pe seya Messia ti awangin van mi emo pathian fapa ani turani ti lam kha an pe sei dan ang ani lo awangin Bar Kokhba po Messia nia a inchhal hi thilmak ani lem lo ni Christian ten Messia kan ti hi chu pathian fapa ni na nei ani tlatawangin Messia han ti hianin pathian na keng tel deuh tura kan ngai mai theya ma sela Messia ti thumal ringa thi chuanin pathian na akeng tel lem lo ni ti chuanin Rabi akiwa chu alo bera Rabi lar tak tak pani jarsom le aha ten Bar Kokhba chu Messia ni ti an pompui ve boka ma sela chu ti rualin midang ero chuanin an pom lo thungani achan chu rom an do dalna khanin an lung oi to lo po ni theya ani lo poin Messia ni thei tura inchhal reng reng chu an lo thlop ma in pathian atanga nem nge na chiang jok an du to po ani thei ni Juda ram thara hianin an ma ni polin poisa an siama chu Israel ti nan soya Bar Kokhba sipai te hianin Jerusalem tak chu an la lo ni na lang na Juda ram an opchin chu azaw hlea an poisa siamte mun sang sanga an hmu na hianin a fin fiani legal document a chuanin romin an opthin ram te chu Israel chuanin a chu saka Judate Messia an lo nei nan a man tir ti atar langani Bar Kokhba hlotlin na wang hianin hadriana chuanin asipei ho tu chuan berberte helna ma chon tura atir angai ta heng ho zinga hianin Julius Severasa Britain governor lo ni tote Publicius Marcellus N Heterius Nepos Syria le Arabia governor za tak lo ni tote antela hadriana ngei po ato pa chuanin aron thleng ve ta ni he Juda ram lo ding thar le ta la le tur hianin rom mi te kha an thok riple maya rom mi te chuanin sipai rual legion som pani aya tlem lo chu rom sipai zong mun thuma thena mun khat chu mi zat ve vel chu an nia chu tiang zat chu an tirani an tam hne hlea Juda mi te chuanin hliampui an tuar tam hle bokani rom ho chuanin sipai lama an chung nung zo kani ti shereng chung khan in do na pa ngai angin an kalpui du lova chu aya chuanin Juda mi te ti tlem nanin scorch art policy an ti mai chu an hmang zo ka chu mel mathil mamo engkim ti chiat sak ti na ni berang chu mel ma ten in do na tran an kho theina tur ang chi an chak khai lak na le an mamo zong nei theilo tur a siam ti na ni ber mai chu ta chuanin ei tur thlengin a huam vekani Juda ten in do na an kalpui theina tur chi reng chu zoi in an ti che zelani Jewish source lamin rom ho thil ti rap thlang le rong tak an soya chuanin no pang te chu Torah scroll an ti mai man lai chuanin le khabu an tiang hi ala om lova le kha chu azial angin an siama le khabu ni lovin le khazial an ti thina lian pui te ni thina ni chu tiang Torah scroll ang chi chuanin an no pang te chu an tuama anung chungin an hal thu te atelani hel ho chuanin an hruai tu le athil tumte awanga thahnem ngai taka arong an bol na ra chu mitlem te chau an in pea tlem te chau an dam chuakani Juda then khatte chuan helna chu an in chhir tan ta kumzabi palina Christian ziak tu pakhat Hieronymus sa chuan Juda ram mi te chu an mang ang ta ema an nupui te an fa te an rang kachak te le tangkarua te nen lei hnuaia kwa le puk thuk taka te chuan an khosata a ti in a soyani athu soi hi archaeologist te chuanin an nem het chi aboka wadi mariba a puka te chuanin mihring ru rote ei rong bol na bungbel le khathon hluite an lai chuakani atopa chuanin rom ho chuanin Judate kuldang an lak nuwa an hne vele tani Bar Kokhba tran mun khona nung ber chu bethar ania Jerusalem atanga chim thanglam hlavak lo ani mai theini edi za somthum panga tanga za somthum paruk classic don thleng khan an huala atopa kul an lak thei meu chuan Bar Kokhba ruang chu mithi ruang dangzinga alo om ve reng mai ni
heng mi thi tamzok te hi chu in dona hliam tor wang ni lovin hri le ril tram wanga thi an ni hadriana chuan Messia ni thei mai tur an ti lu chu an ron hlan chuan a pathian chuan in lo ti hlum hlo lo sela chuanin tu in nge mo hne theiang le ati hialani Judate soidan chuanin bethar chu July ni somni panga AD za somthum paruka khanin atluchia ni inan soya nima sela ani in taka chuanin AD za somthum panga kum top lama khanin hadriana chuan hne tu ni na anei to awangin historian te chuanin chumi kum AD za somthum panga November emo December emo tirlam ni tura an ngai ve thungani Cassius dayo soidan chuanin Bar Kokhba anwa baina a hianin judami hnuai nga singriat zet chu tha an ni thule kul nei khuwa som nga le thing tlang khuwa zakwa somriat panga chu ti chiat an ni thu soini Jerusalem po ti chiat ania a hnuwa rom ho khothar Aelia Capitolina an ti chu Jerusalem din na hmuna chuanin an salea hemi tuma hi chuanin Judate Lalram zong le du dan ang zong engma atel to lawani Jerusalem chu rom kho pui pakhat ni to turin aming po Jerusalem ni to lovin Aelia Capitolina ti alo ni tani ti chuanin Bar Kokhba an hne man chu asang hlea chu wangin hadriana chuanin Rom Senate report a pek lai khan an lo ti thin dan anga kaile ka sipei te chu kan thae tia bul han tran po kha a in mil lo thein a hriala a khopuya hne na ro pui taklom na anga lu du lo Rom general omchun nia hriatani ti chuanin in dona alo zo chuanin hadriana chuan Judai ramte Galilee le Samari ramte chu province thar Syria Palestine kan ti mai hi a khanin ada khom takek kani Bar Kokhba an tuklom na chu hadrianan Judate ati du da na in azui takala an sa khuwa ngai po chu rom thu pek te nen in rem lo ni in angai to a in dona an man mitang te chu sal anga shal an nia Judate chu Mosia dan zirtir le Torah scroll an ti Torah bu te chu an nei a phal sak talawa jamnia a Judate zirna mun pui chu alo top ta chu chuan in a hrin chhuat chu a hnu zela Jewish traditiona Babylonian Talmud chu Palestinian version an ti mai a in an lo da san pha ta zo kani Jerusalem lama ve thung chuanin Yahweh temple omna hmuna chuanin Jupiter tan temple an sa tin hadrianan Judapol zingami anga angai Christian ten I swathan an ti hmuna chuanin an pathianu Aphrodite tan mun thiang hlim siamin a chei bokani Judate chu Jerusalem a chen ve chu soilo tlo tak ngial po phalsak an ni talawa Rabbi Akiva chuanin chu dan chu apoi saklawa wangin atho puimi pakwa tenen an martar hialani anu zela chuanin rabbinical tradition chuan Messia a inchhal na chu an hnol ta burmaya chu tiang ngai dan chu tunlai thleng hian ala omani Rabbi Akiva in Messia alo ti chu Bar Kokhba ti in an soitran ta chu dot fa ti nani ti chuanin Judaism chu political angzong takpo in tukzal alo ni ta kum sang ka zakwa somli pariata Israel ram alo din le ma lo kha chuanin an ma ni polin ram an nei vele talawani Bar Kokhba hi Zionist chen katan chuanin hero ania Israeli holiday pakhat lak baumer lain mitam tak chuan ama hriat rengna an nei thinani he holiday hi insun na hun ang hi ani bera Rabbi Akiva zirlai tam tak thina sunna anima zoka soidan sang a oma chuti rualin he huna hianin then kha chuan Bar Kokhba hriat rengna an lo nei ve bokani Islam le Christian traditiona chuanin Isua chu Messia anga an poma wangin Bar Kokhba ai chuanin Messia ni na afam kim zok fea ma sela Judate thirna tang chuanin Isua chu Messia inchhal lo chamta ani achan chu Jewish independent state kha adin tlat silawani soito angin Judate bai seidan ber kha chu Rom opna emo ramdang opna laka chan chhuak tu tur pathian hriak thi lal thar Juda ram din thar le tu tur ani wangin Isu ai chuanin Bar Kokhba khan a hlen chhuak teuh hle zok thei tlata
achan chu Jewish Independent State kha adin man tlata amai ro chu rei adei talo mai zo kani chu wangin khati laya Judate thlirna tangchuanin Messia ani ngei chu arin om ve viau mai theini engpo ni se kan thlir dana zir hianin kan hmu dan adang mai thin ani bera kaini Christian ten dik kan ti em po hi sa kho dang thirna tangchuanin kan kal sual na lai tak alo ni ve thei tho boka chu wangin kan thirna zo na zir hianin kan hmu hi adang lam hle thin ani ole tun tuma tan chuanin khati zong khan ni le phot mai ro se